Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytürk kanalının katılımcıları. Bugün 11 dekabr 2022 yıl. Biz Özgön'e geldik. Özgön bazarda iki akıllı tuvanlar. Nerede bavulda taşıydılar. Atlar sürüp ketdi hazır. Qaysi bavul ekan bir chetdan göröldi. Mına kişinege kara soda oldu. Uşuğa geldi başladı o. Ya oğla. Kaça ketdi aka? 96'ga satılıp ketdi. Жақсы кетіп тұр ғой? YouTube'a. 96'ga satып alınıp тұрын olады. Sen koyup besler ha? Adamın takmaydı, Adam takılmaydı. Attan. 190 bin gitti. 96'ga satıldı deydi. Tamam, жақсы. Саудаңыздар өрсін. Biz ақырын әме жылқы базарға кирайлы қатарынан. Бұйырса жылқы базардан четтен баштап, жылқылардан баштап, бұл жағы құлын тайға чейін тартабыз сондар. Андықтан видеоны ағына чейін барыңыздар назар салып, бірден лайк басып тұрыңыздар. Biz ақырын күн суық болғанға базарға түшкен деле аз. Қанша жолдап қашқа? 180. Кемі бар? Жашынша? Жашы жаңасы. Жаңасы. Бастырғанша пұттарын көріп қойлы азықтарын. Жаңасы дейді. 180 кемі бар дейді онан. Кетіп қал бастырғанша десем. Кеше басығын көріп қойлы сен. Қарат көрілші. Қанша олар қарат? 300. Жашынша? 4 асы. Бой дәрілі оқшайда? Қанша? 160 плюс. 160'ın üstü çıkıp aladık. Buna күнге шасырап. Қап-қара екен де өзі қарға көрініп қолы. Қай ердіке? Жалауат. Ұлаға? Үйірге алынған. Номерін айтып қой. Үйірге езеп қалын. 25-44-77. Ұшыл номерге байланышасыздар, қызыққандар. Ақырын четтен көрсетер әлі. Қанша жүріс әке бұны? 300 мың сом. Жақшыша? Жаңасы екен. Тұрышын қараңыздар. Көріп. Қай ердік әке? Боштық қой. Бойы қанша шық болады? 1.60. Бізден мұрды ұзан еп қалса 1.60 шық болады екен. Сонда керек екен. 1.60 дейді. Сұрады ба әке? Еміле келіңіз. Номер айтып қойың? 221 01 41 Ұшыл номерге байланышасыздар. Ой, әке кешіресіз. Кешіп қалса. Ақаны. Bir мындай бастырып айландырып қойыншы әке көріп қойылы ошонсындағы. Көріп, қызыққандар, ағаларға байланышсыздар. Басқан әлі уже құйрығын көтеріп жеткен, жүрқағанда білемем. Бұл жерде аз жүрқаш еле қиында. Құйрығын көтеріп, күн шуай деген да жақшы. Жақшы, содан жүрсін әке. Ақырын көре өрелі. Қайтқан көре өрелі ортада. Қара атып қой. Әке, қанша доғдасыз? 800. Жақшыша? Жаңасы екен. Бейіп қой, қанша шығат бой, әке? 1.60'dan өлі. Көкөріктерін қараңдар. Кеңгені ба? Азықтары. Денсаулығы жақшы? Жоқ, бар. Барына жоқ ек. Ұлақа қандай? Ұлақа 2 жол салдым. 2 жол салдым да. Тарбия алаш керек даға. Даға тарбия алаш. Қай ердік әке? Жалауаттықта. Номеріңіз айтып қойың? 71-01-01-79. Ұшыл номерге байланышсыздар. Нерде бір айландырып қойыншы, басықтарын айландырып, бұл мойнын көтеріп. Дәңгәл жүрет қой. 800 дейді. Көріп, қызыққандар, ағауызға байланышсыздар. Номерін алып қойдық. Жақшы, содаңыз берсін. Мойын тіке алып жүреткен де жақшы. Кобра олып жүреткен. Атқы боласы, ақырын дағы. Көре өрелі. Қара қанша екен? Қара қанша тұңа? 2 асы. 350 мың сом. 2 асы яткен. Бой қанша шық болады? 66. 1.66 шығады дейді бойы. Денсаулықтары ше? Жақшы. Көкіректерін қараңыздар. Күнге біраз ем болып. Көріңіздер. Денсаулық жақсы дейді. Қай ердік әке? Аруандан келді. Номеріңізді айтып қойың? 707 менен. 700 442. 442. 742.
Qancha sırada aka bozor? Sıraylik yaxshi. Ha. Bayqısın, basıqlarin görüp, qiziqqanlar. Baylanışıqda da gelip özler daha fileşmişler. Biz kepte surab atasiz. Yaxshi, savdangiz bersin. Qara dağı yaxshi. Ha. Qancha ekan bu? 200 ming so'm. Afzal. Bo'yi qancha chiqyapti? Qancha deysiz? Uchta ha? Uchta ekan. Bo'yi biy ekan ha? Qaradasicha? Rossiya. Bo'yi 1.60 dan ödü deydi. 65 chiqyapti deydi. Artimdan mana shu oranda. 300 qo'lda keldi. Aqchasi qancha deding? 200 kem var ha? 200 ming so'm kem var. Qayerdiki adres? Qarol. Nomer aytib qo'ying. 703 27 16 72. Shu nomerga bo'lasizlar. Buni bir aylantirib qo'ying yerda. Bositlar. Ha. Bi ekanda bu işte. Çatağındağı. Çataqlarda kengil ekan. Yaxshi, sodani bersin. Ko'rasizlar. Baytova. Onu atlardı. Nalat. Sek. Kaç ekan tuğanı şu? 250. 250 ming. Yaşıca. 5 asiyat. Neler var aka? Uvağımla nüyür var. Yuvağı yürü. Tekrar görüneceğiz. Azıklarında ayıp yok. Yok. Taza mı? Taza. Boyu kaça çıkmadı aka? 60 plus. 1.60 plus deydi. Hayırdık aka? Kengeşaylı. Ardından sorularda uzun ekan da mı görürüzler? Nomer ayıp koyun. 770 bilen 14 47 20 var. Kaça sırat aka bazar? Sırayla. Nay жақындатып айтпайсыз ба? Жақындатып. Жақшылап айтып бересіз 200? Сұрайды. Жақсы. Интернетке жақындатып айтып қойсаңыз жақсы болады. Болды аға. Ақырын. Жақтан көрелік шеттен. Күн сасырап. Қанша екен бұл? Қанша дедіңіз? 150 мың сом. Жақшыша. Жазға 4 асый. Жазға 4 асый болады. Нелер бар ака? İşi var. İşi var. Универсал ішке. Араға қош кете өреді. Қанда байды? Любойна кетеді дейді ішке. 150 мың кем бар дейді. Жақсы бақпалап қойсаң болады. Қанша туған? 150 кем бар. Жақшыша? Жаңасы екен. İşi var mı? Vardı. Араға қош кете өреді. 150 мың дейді. Араға қош кете өреді дейді. YouTube kaç kanalı? Baytova. Qancha ekan aka? 150 ming. 5 asıy var. İşicha. Bar jovar. İşi bar jovar deydi. 5 asıy atken tonda. Ne taqlı ne deyap olsam. Qancha ekan aka bu? 130. Yaşıcha. Ekasi. İşi. Arağa qo'sh ketaveradi. Arağa qo'shib bordi ketaveradi deydi. Ish yo'q. Arağaga ulangan emas ba? Arağadan boshqa bordi ketadi. Arağa qo'shqa. Qancha ekan qarasi? Жаңасы. Жаңасы. Aqchasi 150 ming so'm. Жаңасы. Ishi bormi? Ish bormi? Bordi bor. Arağa qo'shib ketaveradi da. Bordi ketaveradi. 100 dan beri bor deydilar. Yaxshi. 150 kem bor deydi. Buna niçke olduğunu görək. Kaç ekan aka? Tamam. 150 to'g'ri. 150 ming so'm. Yaxshicha. Yaxshi жаңасы. Жаңасы ekan. Жазға 2 asy bo'ladi deydi. Ha, 150 ming deydi. Neler var aka? İş. Рабочий. Рабочий. İşi var. İşi var. Aha. Yaxshi. 150 ming kem bor deydi. Çekip turadi bor. Buna рабочий qancha ekan aka? Bu рабочий 90 ming oldu. 90 ming oldu. Suradi u. Qancha işte? Har qandaysi bor. Bozor har qanday suradi. Yashi qanchali? Yaxshi жаңасы. Жаңасы ekan. İşi. İşi bardigi bor ya. Bardi bor. Araba qo'sh. Chacha, hatta. Qancha do'st? Meniki 90 ele. 90 ming ele. 90 ming. Eng arzoni men sotaman. Ha, yashi. Yaxshi жаңасы. Жаңасы. İşi.
İşi var yoku var. İşi- Ulağı aytalmayayım. Mulağı. Aa, işi bar joğu var deydi. Koydu özü kaytarar. Koydu öz qaytarat. Koyar koysanız. Yaxşı ekan onda. Gelir yüzü göret kesin dersin. Yo'q, bo'ldi. Polni ketdi. Üzbeyiz. Tuttu. Adamlar korkmadı. Aa. Qancha do'st hozirqin? Kaçını? Bunani. 90. 90. Yaşıca. 4 asıl. 4 asy. Neler işi var mı? İş var da. İş barca var. Ara qo'sh ketaveradi. Kaçıncı? Kasika ketaveradi dedi. Ha, hatto siz ketaveradi dedi. Yaxshi. Oo, aqirin biz o'spirimlarga o'taylik. Bu yoqda o'spirimlar var. O'spirimlar qanday bo'ladi bugungi kunda? Ha, kalta tayket onlar. O'spirim. 160 deysiz ha? 60 bin. 160 ming so'm. Jaqini. Emas, paradası aka? Paradası büdün. Budjon paradani. Shunday ko'rsatib qo'ying. Hayır, ha. Qo'lim bo'ydan. Bo'yi qancha chiqib qoldi aka? Biyiq qo'y. Büyük ha 55 plus. 155 plus deyapsa. Qayerdagi adres? Murzarık. Murzarık. Nomer aytib qo'ying. 777 70 60 61. Ushul nomerga baylanışsizlar. WhatsApp'dagi bor aka. Var he. WhatsApp'dan dagı baylanışıp suratları, videolarını yönetip dagı özünüzde görüp söyleşesizler. 160 bin kemi var. Söyleşözük. Bir iken de şul jağı. Kaçı da saka? 80. 80 bin so'm. Tazza qarama. Tazza özünün Kırgız yılkısının baldары. Boyu qancha çıkmadı mı? 1.50 üstü. 1.50'nin üstü buyursa. Taksası 150 deniz ha? Nereye gidiyor? 80 bin bin. ile son. Ha, 80 bin so'm öyle dedi. Nomer aytib qo'ying. 50 etmeyin. 70. 220 ekmeyin. 57 57 94. 57 94. Adres qayerda aka? Şuncer Mamazan. Malbazar, özgönüne geleveradi. Xudo qalasa. Tamam. Görüp o'spirimga qiziqqanlar kelaverasizlar. Bu yosh qancha bo'lib qoldi aka buni? Bundan ba? Qancha o'tadi? 100 ming so'm deb bunanda. Men topib qo'yaylik. 100 deydi buni. Qancha ekan aka bu? 160. 160 ming so'm. Yoshcha. Yaşı Kaltatay. Kaltatay mı? Kaltatay. 160 ming so'm. Qancha so'radimi bozor? Azdır geldi. Hazır geldiniz. Paradasçı. Arlovski. Arlovski mi? Azdır. Taz Arlovski deydi. Görünüzler. Hayırlı kaka? Ona lehim yok. Baytova. Nomer aytib qo'ying. Numerim точно bilmiyorum. Toshna bilmaysiz. Geçen Bo'ldi. Rossiyadan gelganmiz. Ha, жаңылар Rossiyadan keldi o'zindagi. Yaxshi. Bozor. Bozorni o'rtaga. Buna qara qancha ekan bu? 80 adam o. 80 ming so'm otasi. Yosh qancha bo'lib qoldi buni? Kaltatay. Kaltatay. Kaza Karabay. Paradasçı. Karabaylı. Qarabayır. Qirg'iz yilqisi. Nomeringizni aytib qo'ying, qayerdaki? Endi averteni satıp ketemiz. Satib ketasiz. Yaxshi. Qara. Jiltirab, yaxshi qarab qo'yibdir. Oxirin biz buni olib turing. Bağılda düşeydi. Ya, Hacetullah. Bunlar gezek bey baytallarga gelip kaldı. Akırın beylerden, baytallardan sırap gösterir çetten. Kaç ekan aka qarang? 85 km. 85 km var. Yaş qancha? Bir tuğan. 85 km var, bir tuğan ben. Eko biri bece böyle kulüp var. Yine ola. Sağ ol, ene ola. Aha. Akçası kaça yine olan? Ha? Akçası. Kümüt. Akçası. 150. Eko 150. Yine ola. Bana dostum. Yine ola 150 min deydi Eko. Hayır. Özüyle çoğumul, tüymul kaldı öyle özüne. Kaç oldu? 95 km var. 95 min so'm temi var. Ona kişini tartıp koyun. Bol 95 km var etme. Sırada o? Fakat 83, 84, 83, 84 arganda beri oda tek. Bağda turgam deydi jeni. Kişine bağlı. Kişine bağıldı deydi. Yaxşı. Yerде ihtiyat bolsang tepkeni jamanda. Mana bey qancha kerak?
110 ming so'm. 110 ming so'm kemi bor ekan. Çok muz bolup kaygılan otası var. Ne bağılta var. Ana gel gel veresin. Beyni kaça doda sava? Ava. Kaça dodus beyni? 100 kam var. 100 kemi var. Bağda turgamız eken taladan geldi. Bağda turgamız eken taladan geldi. Taladan geldi. Bey kaç oda da? 100. Yaşıcı. Bir de tuğan bey. 100 ming so'm tuğan. Kaç öyle tamam, ne kadar tasıp ba? 85 ming berin deytin ha. Artından da yoksak koydum ya. Bu sabah ötsen beyler tevet da ilk yapmış gerek. Günge çağırış oladı. O'sha kilogradan oshgan yer Ne yap? Sevimli boz bak ha. Kısır. Kısır. Kaçada otasın? 150 kam vardı o. 150 ming so'm kem var do'st. Boyu cho'ng ekan, biik ekan. Ona göre jappa Suradi u. Surat. Qancha olishda? Har turda yig'iladi. O'zida 40 yil suv, 40 yil o'zida. Yaxshi. Cho'ng ekanda be, yaxshi. O'zini 40 yil qilar. Beyler qanchadan bo'ldi tava? Beyler 75. No. 75. 75 de adam. Narxınsaç? Narxısı 70 de adam. 70 ming so'm. Yaşları çava? Yaşlarımdan beri ekin tuğan beyler. Ekini tuğan. Narxısı 4 beyler. Narxısı 4 tuğan beyler. Yaxşı. qo'ygan vaqt qo'ygan tovoqdan o'zi 100 so'm qo'yib beradim da. Qaysi mal? Qaysidan da tavuk var? Qo'ygan aytmaylar. Qaranı bağlı tavuk. Ko'rsin buni ana. Bundan bağlı tavuk. O'zim olib so'rab. Juda qo'rqaman. Bakın qo'lni 200 oldi. Kaç euro da tavuk? Borçunu ayt qo'ysan. Kaç euro? 113. 117 euro tavuk. 117 euro da bir beyt tavuk. Soda oldu. Çoğun beyken de büyük. Tevir bezin mi? Aklı teyle. Karabeyler kaç eken eka? Karabeyler kaç odasın? Karabeyni 100 de otam. 100 odasın. Yaşıca? Yaşı 78 tuğay. Sorgan bir o. 110. Junsu 110. Sağ 110'lukta. Kaç yaşta? Yaş işte. Bıştı aytal. Yaşta 110 ming so'mda odasın. Telefonda söyleşetken. Sıra öyle koyuyorlar. Nanın sırayç. Kaç eken de? 100. 100 ming so'm. Yaşıca? Canası be. Semiz mi boz bak ha? Yokaten Ekoten. Boz dağı var. Ha. Boz dağı, semiz dağı değil bak. Ha beyler kaçadan gene bak. 70 ming. 70 ming. Nasılca? 110 ming. 110 ming. Boz bak ha bu. Nasıl? Bu olsun. Na boz eken. Hiç dışarıda çiğ kaptırdı hocam. Ha. Haylardan akıllı. Na kulundu bir an çolda tamam. 98 aldım. 98 alındı var. 98'in alındı deytin ha. Kulundu bir. Taylar kaçıdan buldu taka? Kaçıdan buldu taka? Siz kaça? 40 ming so'm, 40 ming so'm, 35 ming so'm. 40, 35 ming so'm. Bu da 30 ya. Buna 35'ten. Narxı 40. Buna 30 ne 35'ten. Buna çekecek 40 deydi. Buna tay kaç çeken eka? 35 de otası. 35. Burada erkek. Erkek. Erkek tay. Siz kaç çeken? 35. Erkek bu kaç? Erkek. 35 gün var. Yaxşı. Tay kaç çeken eka? Tay 40 da adam. 40 ming so'm. Burada erkek.
Urgaç erkek mi? Ha? Yok, tapmayla erkek urgaç mı? Erkek. Erkek say ekan. Yaxshi. Kaç? Özür dilerim. Ötüp keteyim. Parası qancha ekan aslında? Yok 30 lira aka. 30 lira. Diyqanchilar. Diyqanchilar erkek urgaç. Erkek. Erkek. Sırada o. 20 sırada. 20 sırada berberdi. Yaxshi. İş boldu abi. Nerede? Qancha otasın, ey uka? Aytaverish bu. 28 kim var dedi. Yaxshi aytib qo'ydi. Temiz berem dedi. Ya anani 24 dan ekoni berilama. Urgaç erkek de. Erkek ekan. Alındı mı atayı? Yok. Kaçı tılsın? 26. Urgaç erkek? Erkek. Erkek tayken. 26 kim var dedi. Topozlar çıkıp bugün topoz surap atkanlar boldular. Görünbeydi qoy. Taylar az. İçindeki taylar bolganda surap atılır. Kaç kim Qaratay? 50. 50 ming. Qancha tay? Qulun da yani. 41 mingga berib 41 mingga berilmaydi. O'zida Qirg'iz yilqin bolalari? O'zida Qirg'iz yilqin bolalari. Qanchada otasi? 50 ming. Na paylar baylab qo'yib, deysiz yo'q. Chekchayib turib qo'y. Alındı hoca satla o. Assalamualaikum. Vay vay vay. Yok aka mashinada Gelin. Buna biri urgaçı, üçü erkek. 3 erkek. 119 mingga alındı. 4 tane 119 aldınız. 119. 125 mingga bermeydi. Hayra 120 sırada bermediniz. Koç kala berem buna. Bir yürüdük, Sovetlik. Sovetlik. Yaxshi. Ben alıp satamam. Al satan et. Urgaçı erkek. Biri urgaçı 3'e erkek ekan. Qarab 125 ga bermeytam dediniz. 25'ke bermeydi. Bermeytam dedi. Azı kestim. Sen qo'shsa berasiz. Saat basmasa berem. Almasa olsa berin. Eğer satıldık bolsa bizga baylansalar Baylanacak telefon numaranı yazma. men berib qo'yaman. Siz nomeringizda. Bo'ldi. Dayım baydım abi. Mana aytgandar. Bugun biz Özgün Tilk bozoridan chavoratlarni, рабочий o'spirimlarni, baytaldarni, taylarni tartib ko'rsatgan harakat qildik. Sonuç fikirleri bo'lsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qattiq qatalay etingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.